Anga livanga le tai au hina ua tule mali taimi o le wanti le was furuono minute le o te ai nei le tu live. Fitu, ia ai whaafeilo i atu ma te whaatala whaatu i le whaafonga ia maisa fo i le mai mo mai o le tātou tunu ia le ua mai mo mai i le tātou whaasaralaunga ma le tātou whaasoa fo i le tai au i lunga o le 2AP ia maisa fo i o le tātou Facebook page ia ma le tātou YouTube channel ia a le 2AP ma le tātou wala anta o le TV. Iwa, ia i le lefo i tai au, ia o le fo ua se mai le sa o le talenga ia maui, ia pila fo i ona masani, ia i tātou tano noanga masani o le tai au. Ia ma te vavalu fo i ma whaaso fo i, ia i le tūlanga fo i e pe ona iai, ia ngā salonga o ngā lue ngā mata, ia o le ni tai au whaatala whātu lau tau wha maui, ma lo le usu, ma lo fo i sopo. Ia, whatalo whaatu lau sunga wa ai, ia malo fo i le fonga ma le taua ta i le nei tae au, se lingo fo i lau si ufofonga i le nei tae au le anga i mai, ia, wha malulua tu fo i wa tau tuaila i titi mai le usu, ia, manitua fo i le no whaatua na fili i wa ai, ia ole tūlanga la wai ele mato i tū le pito le isai, ia, a e sau, ia e te tolo ma lie mai lava i le tūlanga wha le tonu o le awa le tele la wai ai, kusala waka e a koa le si piko lea, e le iloa e oi po feo so ia pa o me o lo fai ma lie mai, a waka mangu a kua i pa o le ka avale ia e ui lea, o le whaafitai lea li o leo tātou wheloa i le nei tai au, mo i lātou fo i o lae a mafuta mai lunga o le ala tele, fai ma lie mai lo sa, ia ai mai se o le whaatalo whaatu le whaafonga mai mua mai al tātou watu nuu, ia tu nuu e mamau, la olo o mafuta mai, ai maa lo le soifua manuia i le nei tai au, ia o whalongolongo mea ngai kai au pi o le eke kalango fia kwa li va ai. Le ngai o whalong meo whailau fesiri ala laku le pesi, whai mai, na le leisa u moea na po. O lau fesiri alo mawawau, ai se awa e fesiri ei whaapia, pe sa o wavevela kere le kauanga po. Ia, foi maui wa pe o le tulanga foi le o le fasilia foi le i se tatu tunu o lo fa fo mai wa o teilo e ai foi le se le i moile le ia o le i moile le me la ma fa ia e ai le tinga mo foi le i moile le ia o la sa fenga i maninga ruenga ai foi la ko inga me foi le o lo le moile le ona o pe ona ta u ma fo le ma fa ia pa fa la le o le na mana va to na ia vili mai ia le ko inga le ainga ia o lewa o mai ngi o ka ko maliu le e kai lua fe ia ka unga o la skonga ia ale fatu a mo le pe ai ku sera ka minga ka fa longo ka li sia kau kala sa o le ora io le anga le ia ngi wa ka fa o le kai ia ava mai le kala ava mai le si maunga ni vai fa mai ole ata fa mai ole ata ole vai la au sililia mai fa mai laughter is the best medicine you know knowing e sa ole leia awa aka ngi mo ka fia ia e ngalo uma kuanga mea uma ole ale fai mai ai sa ole leia va ai ko nga mea le fuma nga va ole so pe ai fa mai ai vini mai fa mai pe ka ke ma nga va ku la wa ku ka va le wa sa vale ak malaka ako mai malo va mai kelo le nga kala i me ngi sa nga me o mali o ise ko fa ron ko me ko le fia ka ukal ya ai le ma faina alo fia ali vai e moni ole ele tai ma fai ona alo fia ia le tulanga le wa ta u ia wa o me la vai te tau na fai ia la fo yo o le se senga na ta touba mai se tinu ya tono le fasino mangale sa mo ia o ele ma fai ya ona ta to pe fai mai fo i le tala wa tela na fa longo le nga fo le fai mai mo mai i pole me ngo kale ngo fo se palangi ya sa pe ke ngo fo le palangi e kulia ko o fa la pe fai mai ya ele so paolo o ile ai e sawa ko a me ya ia ele ma faina alo fia ole asa na fi vai le sa fai ele tala noanga ma sui ole mo le tanga luenga o a onga manganu ole fa mala maina lea ole vai aso ole ngangana manganu le fai mai ole sini au tu por theme ia ola ile ngangana ma le nganu
ia e fai manga ia il fai ka ngale anga e peina e fa fonga ia ngafia le sa tatu a mafuta ia nafi ole mana ia ole maule na a se tasi fo te mali iwa fai ilangi fo la unga wai longa fo le mea ne ole ngangana fai mai ale ai se ngangana ua pole nu e se le mana ia ole foi tau ale ai se ngangana ua pole nu ta ua i ole ngangana ta ua i ole tatou ngangana sa moa tatou te faa pele iai ma tatou a puti ma le tatou ngangana ia pe ana mali e sau noanga fanaya nafi i le tele fo i o suinga ua i le tatou ngangana ai mai se ole ngangana ua faaonga le tatau pe ona tatou va ai lunga social media tasi nafa taitainga ali vai e moni manai fo i wa le sa e fisiringia fo i le tulanga fo i le lo meu fatunga ia fatunga awa sa ole le e le to inga ta upo fo i le ua ku e mal komali liu ioi le usu le pese usu wepe alma na ia i ole toile langa mai ole le foi ole fa ma itele am tanga luenga wa le wo ye fa moi pe fo ila ona ta u ele fionga ya fanaya ole ye fa moi ole fa pena ona nga i tu e nu nisio nu ma fio anga po i tu ma lo wala tongia ngo mai le usu mai vio usu mai vio te fo ila ye ya le ya fio ngo solo e fa matala la amatala e lima fai pule ole nu ia winga ole ngana le fa nga i tono vi wa mo me ole lo loto yo upo me ne o vi o nu mafio ani va ole matua lo loto ia vi o nu fo i mafio anga tele na o pese ia fo ile le ya so ngalo ka pese ka unga pese aka kele lo ia winga na tia la ile lo loto i o mafo fonga ia o isi vi ia e ta uma ia i mani mata anga nu tala le vavau ia o latou faalupenga ma faalaina o nu sa ole leia ia ole ta uala na ole por kalame le si va enga le mata le vai so fo e ola i tua ia nu e o atula nu i me o kolisi fo ia i savai mai ne upolo ia ona watu ela ia le fa matala ala e fa fonga ia le fa na ma na ia tele ia ta ua i o lea por kalame uto ila langa mai mtanga luenga wa onga pione maali e fo i lau saunoanga ia ke vai ke lo fa kai inga le si fa kai inga o le pinko mangola wa o ke ka pinko li vai soli lau ngela le si o vai nga le pinko yo lo le pi iva wa pe le fa longo isi na isi lo matua pe amba mau men no fo mai lau la le saula le kola le e lau le pinko ava pe lau le iva ui fa longo ku pi iva o isore e vai ke mi fa mai mi avi ole tu ainga fa inga le o se ta tongana se ta tongana ole fa le esi ole fa le unga e tangata e o foi la le ta unga le pronouncing o a foi o suafa o tangata ole mamalo le atunu mama mai ngoa nu ia o foi i mauta malawa ioi na i tele ai na se to tele ai me se foi ta to le au fa sala ta ua i ole mele ole fesilim fa mautilo ina ia ona se wa tasina va e ngai ma ale level ta to atunu pe a se fa ale o le suafa ia ai o le lu su fa minuto te le fitu se tanga ia tu se ital tato por calamele o le fiso soani o le ta yala mo le so i fo malolo ina po ani va enga o lai fa tu mai ai ia mal tato minute e te ma fa lo to ai po le 5 minute tato i fo i mai fa wa fa so Lotama ainga o le so i fo malolo ina health tips for you today. Eating too much salt can raise your blood pressure. People with high blood pressure are more likely to develop heart disease or have a stroke. Even if you don't add salt to your food, you may still be eating too much. About 3/4 of the salt you eat is already in the food when you buy it, such as breakfast cereals, soups, and breads. Use food labels to help you cut down. More than 1.5 gram of salt per 100 gram means the food is high in salt. Adults and children aged 11 and over should eat no more than 6 grams of salt, about a teaspoonful a day. Younger children should have even less. O le tele o le masima i le tino e mawhai o na mawanu ngai le toto.
O tangata e maua i le toto mawalunga sili atu ona maua i le mai fatu po le maua i le stroke. E tusa ma le tolu kuata le masima ua uma ona i tutonu o mea ai ngosi e peo serious supo mawhalawa. E whaingo fio na fuafua lau tau sami le masima pe asila sila i ingoa mawhamutalanga o so se ongoa. E sili atu i le tasi ma le 5 kalama o le masima i le selau kalama o lona winga o le mea ai e mawalunga le masima. Tangata maatutua ma tamaitia se fultasi tausanga malunga atu e te tauona tau mawhaile sili atu i le ono kalama masima pe tusa ma le sipuni ti i le aso. O tamiti la iti e te tau ona ititi po o le lea i hoi o se masima. Health is wealth. Lota mauainga, ole soifua maloloina. Health tips for you today. Se minuti o lotaimi, o se pokalame moli atua se fe awe tau laianga i lota ngata soifua. Atua ai mau manuia whaalenga luenga li soifuanga nei. O nei whaamatalanga pupuu, o lo osa uina atua ni mawhauwhaunga. O ni tali fo i le tele o fesili ma whaafita auli. O lo olu ita uina ai le to a tele le lalolangi i nei ona po. O ia whaafita auli au fiai mata o putau i se eleni. O ngā luenga. Mata upu le wafa le unga li I fai poiponga. O le wao mātua ma whanau. O nisi o whaafita uli o lo avea malu I tau li soifuanga. O se porkalame o lo ofo ina atua I le wha amoe mo I lato uma o lo ofea ngai ma whaafita uli. Ma le le mautonu I soifuanga ni neise ni turi. Mai lunga o penga te whailani o le www.thingaminute.com. Think a minute. In the year 1899, 4 American newspaper reporters were searching for a story. They each worked for a different newspaper in the city of Denver, Colorado. By chance, they ended up together one Saturday evening when all 4 of them were desperately needing a story to publish the next morning's Sunday edition. For them, no news was a bad news when facing a deadline only hours away. Finally, they decided just to make up a fictional story about something that happened far away in another part of the world, since it would be much harder to check for the truth and accuracy. Remember, this was over 120 years ago before television, satellites, and the World Web or Internet. After much discussion, they came up with the unbelievable story that the Chinese government was tearing down the Great Wall of China to show international goodwill and welcome foreign business trade from other nations. The made-up story said that some American engineers were coming to China to bid on the job of helping destroy the Great Wall. Well, remember, this was not true, factual news story. By 11 o'clock Saturday night, these 4 reporters had worked out all the details for these far-out, made-up stories to be published the next morning in each of the 4 different newspapers. They never expected anybody to believe the obviously phony, fake story that really was fake news. But to the reporter's shock, people did believe it. When the news reached the Chinese that the Americans were sending engineers to tear down their Chinese wall, naturally they were extremely offended and angry. One group of Chinese patriots even rioted and attacked, killing hundreds of foreigners. In fact, this is fake stories and hoax made up by 4 news reporters worsened the international conflict in China known as the Boxer Rebellion. The power of our words can be used for great good or great evil. Even what we think are just small jokes, gossip or white lies can deeply wound, even destroy people. Think a minute. I le tautanga tasi valu I vaiva, sa iaini ali itu sitala se to'ofa na matua pulu nau sa ili se tala fau le lo militai au na so. I lo minga leo le asa mo le newspaper. O la wali whaini poti nei, ese whale newspaper ngā lua I tonu le ayu Denver, Colorado. Le whaafu se I la vono lātou whaatastasi I le pōla stona I aunu mana I le sa. Ma whai tonu ai, I se tala e te tau na lo mia le newspaper o le aso. Whai mai le tala maasani on langa ngana I le aula ia. I le ise tala fau se mo I lātou pe a whai wala teletaimen te tau na wha mai ai ngā luenga. O le mena tupu, ua whai le tonu e tusi se tala whatu ai le o se mea moni. Ma le tusi le tala fau se mena tupu I lātunu o seina, ma le lātou manatu, e whainga tāo na sa ili masu e te ngata le moni o se tala o na e mamao le lātou o tunu.
O e manatua o le taimi lea i le silia ma se lau 2 tausaga a o le o mai ni satelite o televise ma le upenga te whailangi po internet i le langangi ao. O le taunuunga talanoanga nei ali i whai reporti. Na mau whai i sea talafatu na whawina. E whaapea wa AVS e seina lato Great Wall. Ai te tala le avaloa i tangata ma isi atunu o le langangi anga i atu. E whai lato whaatau inga ma le malo tele. O se whaenga o le talafou whai mai. O maini ini sinia mai Amerika ta wofu ni ngā rue ngai seina. E fisosoani le tale peina i lalo le Great Wall. Mana tua mai oe ele o se mea moni le o tusia. I le sifurutasi o le Paul Astonai. Ai mai alo le toi whaitau ma whaile ilo ilo le tala fatu o le alo mia le newspaper o la sa. E le lava so lato iloa o le aieni tangata e tali tonu i le tala papelo. Ai e te iloa oe na tali tonu i tangata i le tala fatu o le toa wha le tonunga lea. Ilo mo o le tala i saina e whaapea ua awina atu ini siria mai Amerika e tale peina le Great Wall. Na o so le ita o taitai o seina ma whaatu langa lole o se whainga. Whai sioti matuli e sea le whaitau se lau tangata Amerika ma isi tangata e leo ni tangata anu moni. Ua whaatele ina le taua ona o le tala fatu ua whaaita loto i le malo seina. Manatua oe, e iei le malo si o le upu ma le laulau whaiva e nate sa veu ina le file mu le vao tangata. E tu sa lava polo tātou manantu lava o se tala maalie, o ni tala tu la fua aia e te leiloa e le moni. A e mawhai o na avera nā tala ma se whaati ngā i loto po o le manu ai o se whirangalo, ma o lona tauru unga e whe vai vai a iai langona. Sina minu te olo teimi e te mawhau ai. Many real-life challenges. Think a Minute offers real hope to everyone who daily faces the pressures and uncertainties of life in this 21st century. It could change everything. From the website www.thinkaminute.com. Ia, mana ia le mawhauwhaunga o le nei tai au wā ai. Sa oa, le upu wale a usa o le whiau le moli mai. O le mālosi anga o whaamatalanga. The power of words. Mana ia le mawhauwhaunga o le nei tai au tātou Thinka Minute. Ia pei tai. O le ua awhatonu le fitu. Ia, o le a tātou se e atu loa le tātou proklami whaatulanga ina o pese se fulu. Le Eterina's Top 10. Whaatalo whaatu ai i le nei vaenga o le tai au. La tātou wanga i le Eterina li va ai. Toi fo'i mai, toi whaawau tātou whaasoa o le nei tai au. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see.
Egyptian. Slide feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Like it's hard to know. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. They spin the club cruise down the block. All the Japanese with their yen, the party boys call the Kremlin. And the Chinese know. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. I've been on the tile, my fine in the Bangos for my walk like an Egyptian. How down to Yai, Dato Princess Fulu, or the Terina stop turning Levi and the tile. Yeah, Elizabeth Leola, so on to Dato Terina stop turning, or personally my Doctor Who. But so fighting away now, like crying time. Or the time me all of it tongues. When we are the tile. You're gonna need me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's right time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger, if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's right time. Now you say you found someone that you love better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time. That it won't be long before. Ale whawhiwhianga lea mai Ray Charles, Dr. Who kepe ono tau mo mo le pese o whaingo ina o le grind time.
O vai te mi o le fitu se fulu e ai le whaafianga le na Ray Charles. E le Etarina Stop 10 o le ua so mai e ma le tātou whaafianga nei mai le awhianga o sa whātoa. La te pese o whaingo ina o le aso ua mati e pēr. Malo fai ai a Samoa maluna malo. Fai a pe oi me sili mai manu malo ai. E alo. Si o whaka mali o le au pesana le au whioanga o sa whātoa pi o nei whāwhanga mai ei le vaenga o le tai ao. Etarina Stop 10. Le veo ua tāpina mai a leisi tātou pesale mai le a whioanga o sangone.
Ale au pese le Chicago no ciao lava e no what fitu minute le Jonathan le vanlu le tautua le tu e pi man le tatu e Terina stopped in e be on the gate de vai on le jaya les va fianga Miami take good care of my heart. Care
le pesebri mulin lao le tatu e Terina Stab Teni le fo I siton fi pe ona il pesena mai le kolisima walunga o vai munga te ia le sunga le faia onga ya pua sakaria ya si o le fo le anfalfitu le so taala sforile ya il tatu e Terina ya top 10 pe ona mas ya le utala valu usibai la fa fonga in tatu talafo mai vai fanua ni taiao. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I talafonga le tuaipi I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi male wha iwa tasi tesi male tasi male wha mo iwa lua tesi male tasi malunga o le sino e mai ngoa iai I lunga o le tuaipi Facebook page male ala ata le malo o le TV iwa le si whafonga o Samoa le tuaipi. Talo falava o se whapupunga le nei o tala fau mai vai whanua. Ua te tala le awanua e talo sanga atu ai 5 malu le atunu uolo o fia tofu sao I le whaatauteia o le whainga palo te tele le atunu u I le tausanga lua whelua ono I le ofisa o le whainga palo ta atu ai ma le pepa o tu ina ilunga o le upenga ta whailangi a le komisi. Ina ua fasilingia I le whaanga soloina o le resitala o lo whaatino na saunua le afionga I le komisina o whainga palo ta I se lau se furua whelua se lau rua se furu 5 le a whai o tanga tolo o ilunga o le lola pālota e te tau o na resitala ina. E o mai le te mine ina o le toa wha se furu tasia whe, whitu se lau 5 se furu male 5, I la tau ua mae a o na resitala, o na tutoia I lea o le toa whitu se furu 5 a whe, lea e wha mue e te tau o na resitala, I le vaenga lua o le resitala lea ua amata I le masina le nei. Ang nagbanaya ito sa lahat pinaya sa ito para ng officer ito sa nga. Ito piligo na sa October ni September. Nomination October. Tapi para ko ay piligo mo. Kula ko na din sa nila. Kula ko lang ay may finado sa din. Wala ska. Hindi mo pa ulit ska. Kapag mo lo. Ang kailangan ska. Kapag mo. Kula ko sa O le vai aso nei ua awhia ai e le komisi tumalo whaapalota, o le wao whanuti, anoa maatasi, ma le tumalo o anoa maanunga lua. O le awhaia o a unga mo tangata whaipalota e toa lua awhi, leo lo o tausa ilia, ma le toa 5 se fulu lua o le awhainga ruenga le komisi, a toa ai ma ilatou e fia tau vai le whainga palota, ai o le awha atinoi fo ima o a ongai whaia mo tangata palota, ina ia manino, I le vaenga tāua o le filifilina o taitai o le atunuu. Ua soso o le whau ma le whau, ai o le silamia o foi, a le lalangi le tūlanga ese o awala ese e whaalawilo ai e alo tamaitai o Samoa, anga nuu o le Pasifika, a o umia ai le pale o se tausala o le nei tūlangi. O le vai aso nei na whaatautai ai se sauninga, e aloa ia ai le mamolina atu o le tausala o Samoa, ua avea malale leo le Pasifika I le malo e tauala I le pūlenga o tangata ta whawhau mai mo mai whafo, le tamaitai o litara Jeremiah Allen, e le ngata I leo le whaamāwainga lea ma le tamaitai o moe moana sa whaatoa swenki, o leo na tau aveina le pale o le tausala o Samoa ma le Pasifika I le tausanga o tōnai, na saunua le awhionga I le taitaifono o le ofisa o tulisi, ia tau ili a Lise Stannenberg I lana launga whaapitoa, ua toto e nei tamaitai o Samoa I loto o isi fo I tamaitai o le atunuu le whatu le lei. O le langona o le fia whai o se mea le lei mo le atunuu, ai o le taula mua fo I o le a putiputina, o le tūmaanga e patino ia ila ua o ni tamaitai mai le penina o le Pasifika. I le saunoanga whaala e awa moe moana na ia wha marosi awai a litara, ina ia tau ave ma le loto mawalalo, a lofa ma le loto fia, le pale ua wha pale ina I o ia. O se awanoa fo'i na whaafetai ai le langolango au tū, le kamupani telefoni o le Digi Cell I lona sau I lea fo'i wha moe. Ai le ngata I lea, o le vale ina I o se atale lei I ngā ruenga whaiwhai pea a le wha ala putuputunga,
o Leonomea Productions, ina o suso i lava tusanga o manu malo se tamaita i Samoa la tau te tapena ina mo le tau wanga le Pasifika. E se fulua fio onga wa whaamanuia ina la tau tusi talo sanga, i le whaasafua ina o whasosoani tau se leni a le malo o Ausitalia, i le nampolo kalame ua ta ua o le malo. O le polo ke tile nei, e whaama i te aiso o se awale mawhai ai o na whaingofia le soifuanga o tangata nu o Samoa i sa uma. O le saini ngā 5 mafio anga i le asafarele wa tonai, na whaatautaia i le ofisa o komisina mawalunga o Ausitalia, na saunua ai le fionga le komisina, ia Will Robinson, o Samoa e ese le o la tawivi o na tangata ia wanoa e manui ai o le nganga fo i le nao Ausitalia, ina ia langolango mai i le wholaunga a Samoa, e tawala mai tutonu a fio anga i tu malo mao o atuai i le malo. E whaasa lau 5 se furu no afe, lua sa lau valu se furu whata la 5 fitu sene, leo whainga a tō le fōai, ma e le wā o le se furu afe tā la anga i atu i leono se furu afe tā la Samoa, le tupe e maua e le afio anga e tasi, ua talia la tu tarusanga. O nganga i fule vau, tapatapou, malai malu, sa tapuala, puleia, paipaala, si umu, leon muenga, lua tua nuu a toa i manisio a inga teito tasi. O polo ke tio le a whaonga ina i se leni ua wha amatuina, o le whaatawina o la au sui, o le whaia wa o onga mo ta mai wha leanga nuu, o le whausia o pau whangota, whaatawina i matane vai, o le whaapipi ina o mōli e ola i le malusi angole la, o le whaia o tonga la au aina, a toa i mawhaatoanga whaapea malafu manu. I tala mai le Pasifika, ua tele whaasea a mātua nga i tau mawholo o tapena ina le malo New Zealand mua la tau whanawa onga. Ua tu umai ailo le finangalo le taitai o le malo i a Christopher Luxon, a whai o le a wha au pea o na whaitio, ua sili ai o na tau file a whaama ita le malo, ai whautua ina mātua e tapena tu lava tau mawha mua la tau whanau, pe a tā le malo lunga. Ai peitai o lo o te te ai le to te lo pule a onga, o nau nisi o whanau, e mamau e se mai a onga o loa o onga ai, o le to tele foio i la tau e le mawasi taimi, e whai ai se malu tai au o na o le tau tuli ina o le taimi o pase malanga ai. I le lipoti a le li tio wha avau malo New Zealand, ua ta ua ai le isi finangalo le palemia, a whai o le manatu lea e le te tau o na tau fia le polokalame, o lo whawhanga ina i le malo whanaua onga ia onga, ua whautua ina matua, e tau file whai tio. Reporti mai atunu mamau, ua manatu le teitai Amerika ia Donald Trump o le a ia sainia se malienga male atunu o Ukraine, o le malienga tutongi nai e lona malo se vai ngā tupetele, ai eli nai ele o Ukraine masa ili minerale, malanga ua whaale na tura o lo tanuai, e fesosoani i whalenga o si o loa i Amerika, ma whaatele nai pea lona tamau a inga. Ewi ilea, ua fasilingia le to'otelo tangata nuu Amerika, le whaato whala inga le neia Trump, po o ia mautinoa, o loo iaini o a whaale na tura i lau whanua o le a ia sa saa iai le whaitau tiliona, o le tamau a ingo le atunu o. Talafona mo le nei vaengo le aso, manuia tele, fuafuanga o whianga iai. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi, malunga o le sino e, mai moa iai i lunga o le 2AP Facebook page, pale ala ata le malo o le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, Family's Favorite. Available now at a store near you. America, ele me fa io no fa angaloina.
Ia toi whaafelo ai atu I le whaafonga malmai moa mai tātou atu nuu le nei tai au. Wa mai a tātou talafou. Pe o na toi awina atu tāpena ina le vaenga o talafou. Ia le o tātou toi fo I mai a fo I mal tātou por kalame whaatulanga ina o le Eterina's Top 10. Whaatalo whaatu I le atu nuu o na ua a matanga luenga o le nei tai au. Malo lava le ngā lulue malo le alausu. Ia toi whaatalo whaatu fo I le sunga e Dwayne a va ai. Le o tau nu mai mo le whaafoi ina o le tātou whaasalaunga tu sa o le nei taia o wa aia kua ia tuwein lai pi aka. Ma kua le nkakalangoa o le aka o le si vaila au sililia. Ia lalanga aka tuwein o wa maa o ngā penga sauma ma umai sanga pepa pankeke voi ele ka oe whaaso o e whai antena. Sa ola to fa mo ya wa le sa to malanga tu ya le sunga ya to ni si o fu ngol taia e ta te lo to al te mina u fale mai ai fo le to sa ngol to sa we fia al me la tu pe o le sa tau sa mi le sanga pe ke na so mo pankeke ke lo mangole vai ya so nge yo fala inga o le a makal fanga fulo le kalesia le katoliko alo ke vai ya kupenga kopesanga se ainga o sanga meat pie voile le yo nga sa wele ma pankeke va mai pankeke fai anten ia ai wilia o le mea ka ua ma wale le malu o le tai au ele peila o faaso o ma vainga le pa la ua nga ia ku sala fai ia lai fa akali mai ia ko ingo mai longa fa talo fa tu ya mai ma lo so fu al nei tai au ko anga e fai fa alifu mo faaso ai ama ko aku ia ngofo pe o ka nge o mai o le kele o anga kalengi kele kalengi mai e fai le fa ko anga ia e fai ngā luenga fo e fai malu I ngai kulisia o la kofio anga I oi palauli. Ia alu fo I le whaangoka le same fai fo I longa whaangoka. Ia awo le valanga lue I le kulisi ai ke ua whaamalolo mai le mai ngā. Ke le ilola po le ale mafua anga o le whaamalolo mai a lala ua alua mai fai langa ko anga le kaimini ngai. E oi. Au le nafso tai malitai au ve mai. Ia alu fatu ya maui. O lea ua toi titia vela le whaali fwe whatali ia le toka oi sole o ka kova aila ia whakawa ele ki o a ala po mai le au la ele ka le korua sawi ia whatalo whatu ia sa le aula ma vai ma au shone ia na o malanga atu I sala whai mana ia fo ia o le itu ai ngā
Tu sa no fe upolu ai breakfast is vai. Io Tu sa la le breakfast sa o ali. e makau kia wa usa pese milestone le wa au sia faso ele nei chai ya Ai maui o le ubafanga solo ia pasinga o tavale la iti la pasese. O le sa mo maui na vo ile ila nga ia tu ina anafi ile afiafi. Ia ai te iwa o mo mawina ia le tulanga ia le totele o nei tavale fo ia o le nia la to sign fo ia ilunga. Ia ai te ofisi ia tu afa mai ia kamalala o tapena mo le pasinga tai au le mo sia vanora la fi me matua tumua le foi la uta amanta ile so ia tulanga na ia walanga o ta vale na i te tauna pasi fa alua i le tausanga le anga o ta vale e fe ave ia le mamalu o tatu atunu o pasi ma ta vale la iti la pases kamala ikila nga kama kuli kaiminga usa le ka ke fa pe ngai mai le ave ka vale ngale maka kilo o mai oi fa pengi tole au ka manga pe ala mu alo keki fo ele oi fo ele ima se ango ia pa or ka vale I don't know ni movi kuri kaimi ko kuri moli ko e sori kula fo wala atalo foi na ia ta vale oi o ta vale pasa right ya me se foi la ia o si vai ngai fa foina ia tatu sala pasa se le foi ngo fier nga ruenga wa e fe o loka ko wa a saluta vale be na fa lua na fe lua i sa wa tu do ofisa fa ko mingoika au kama ia e umane pe wa fa se fulu over ma se fulu na fe lua taulanga vai tele ia marikulanga foi ngale lua ku sa lua ia o ko so ku la ia le ko kongu i o ia pia ka ke sa i mulingu ai o mai ia va ku lima ka la ele se sui fa ko ele se ka sui mai o ia ai fa ka ngolo lo ke nga si fa e kolu kol ka la sa i mulinu le mo ke feo ai ko ka ngolo a mai la ka lua ka la fa ka kele la songa ate lo i si me o mai tawina i si fo i auteti tele ina mol mawina tu la fo le ki nga o mai lo ele ai se sui fo le se pas ai sa uma le mar se lau ka la mal fa mo e nga ke lo le ya ele se sui la vez ya du fu ai sa wa e tu wa tu la fa mai le pas alo pa mai lo ia ka ia ma wielo waso fa pa lengi fa ka was ka ole fa ingole e sa ole sko ingole fa ingole wife ole olanga e sa wa lo le silo makuanga nga lo e fa ka usanga o inga kalango ma le silo makua ia fa mai ma nga ia lo ma o ka mai lo fa le fo kwa ma fa au fa ila wala lo makua mai le meo le fa ko a vo le la ka unga le pe koso ia nga ia fa mai lo ma nga yo lo fa ma yo fa ko nga fa mai fa le fa mai sia fa nga mai fa mai ma nga yo ko va ia le ko nga fa ko ala wa o la ka unga fa ko ala wa o fa ko ke le fa ke va inga ka pungi fo inga ka pungi aku kala mai ko va ile fa ko ala pi koso fo inga fa mai a foi o fai ko ala nga sa wa se o kama kenge sa wa lu su e o ki fai ko ala mo fai ko ala ka o mo me o le a me fai ko ala ka o slicing to ate lo e mo pe o lo matua na tas ai se va ai ko lo matua na tasi wa lu foi kala ila la kongu ia le langa le mai le se tu lo le mai le la lan tamatene na mai ni sila le pu tok le ngol mai le ali ko ngama la wa mimika la lo le si ko inga fesi si lo la me ke mimika ama si o ma nga ye le mai le si o fin o ye si o kama king nga mai ni sila sila ko mo ko la le ngol mai se o le pull up esa lo mo ko le nganu ka vale me ko me ki mai pull over nana mai wa mako ku ai mai ka mai kinga ngai lo le pull over la o so inunga la fai e ya wa lo maka ngala ka pia so ala e me ka sira ia ka ule inki vi fa ko a e mai ngau ki vi ni va e matui ia ka sira ki vi si ai ngai o uma ia ale maka la ngau mai le ka inga o maka ki vi fa makala le meore
Ka mi ngai o pi o lakapi ngi sila. Ka alola ia Plenty of Bay ma Hawke's Bay Hawke's Bay ma Plenty of Bay. Saulo Malaysia li inga fa kulo e Malaysia li ngai. Tuli ma e halal ka alonga fa mai. O la len ka alongi, o le pangalen ka alongi fa mai. Sing ka alongi ia ile lo la si kama ka Hawke's Bay fa mai ka alongi o le au fanga le Plenty of Bay ma Bay. Papupulo Hawke's Bay Plenty of Bay ma Bay. Ia e fa penga mo le ai man ko le fa kul kai va ai mo le ata o le baila auxili le e fa talo fa tu le Asco ia va talo fa le pulenga ma le au fenga luenga le Asco Motors la e fa fonga mai ma lo le nga lue nei tai au fa tai fo I mafuta mai le tu al tu AP fa talo fa tu fo le e ngole fa le fa ma jo Famacho I nai uloloa ma si usenga nai fa fonga mai. Ia le ngata le ole flainga le seus. Le next door mtato I mrino. O yo la foi fa fonga mai seus. E fa longa mai lava le foi sa. Sa fa sa la ona nafi. Au se eu. O mana tu o le te. O ta ia le ngo fatal fatia se yuli ien wa ila tona ia le sunga ya se yuli ien le ona le seos ien black ya me se foi fato ya Livia au mo ta o le seos o mana tu ai le esa o le valinga le o ia to lua o le tama mana na usola I se vali le ta fanga ia le le ia na lo facilita matu le ila na usola titi o le fa palang ni le ia mai se o le bird Ja, le umia ala mu le vale le pe le vo sa mo e ala mu le vale le lungo le ala u tu vasili lo mat oi o le ala fa pa la ni le aeroplane na uso mata io le bird o fascina la po te la Fatalo fatu I tele o campanile ma futa mai fatalo fatu ia pule manga fa asi va pe foi nima ma futa mai au kilani ni sila ma lo lava ia alo lo fatele atu ia menato na wa la usuita ia nga luenga na tu no ngai o la ele ma lulu tele o to na to ata o matamata ia o mato ma lulu ina to no le aircon o fafula la vela O le foi le a fole iva le fa mo le to su ia le fono parlamento ia a fole iva le tai o nei o le ato e fa awa waita o manga al fono awa fai tu la fono ia o le ataliwa tu fo ia fa salunga le tu AP ia ile a fole iva wale fa salawina tu sa watu I lo maota ma lo lawa I to tonu o lauta avale te fa fonga mai ai Facebook page el tu AP YouTube channel ia lunga o le TV ia Malezino app lunga o lau telefoni ia na le save wa fa pe ngal fa ngoanga e lo ma kua o le mo le me o le saalo foi ngal fa be ngal save mo me telefoni mai o fela telefoni le telefoni save o le ngoanga le fa ngoa le telefoni ne ele save o mo le temi o le o mia o save ia ma no na mo le tai au o le wa luas full family no te o te ai nei le valu ai se o le il tato por calame wana fele so se silane atu wain fa mole se vai foi o il tato finger minute to e tama il tato finger minute fa mole ia tato to foi mai fa au tato fa so ile nei tai au Se minuti o lo taimi, o se poka la me moli atu ai se fe awe tau lai anga I lo tangata soifua. Ato ai mau manuia whaalenga luenga li soifuanga nei. O nei whaamatalanga pupu, o lo oto ina atu ai ni mawhauwhaunga, o ni tali fo I le tele o fesili ma whaafita auli, o lo olu ita uina ai le to a tele le lalolangi I nei ona po.
O ia whaafita au lia au fia i mata upu tau I se eleni o ngā luenga. Mata upu le wafa leo ngā li I whaipoiponga. O le wao mātua ma whanau. O nisi o whaafita au li o lo avea malu I tau li soifuanga. O se porkalame o lo ofo I nā atua I le wha amoe moe mo I lato uma lo ofea ngai ma whaafita au. Ma le le mautonu li soifuanga le neise ni turi. Mai lunga o penga te whailangi o le www.thinkaminute.com. Think a minute. In the year 1899, 4 American newspaper reporters were searching for a story. They each worked for a different newspaper in the city of Denver, Colorado. By chance, they ended up together one Saturday evening when all 4 of them were desperately needing a story to publish the next morning's Sunday edition. For them, no news was a bad news when facing a deadline only hours away. Finally, they decided just to make up a fictional story about something that happened far away in another part of the world, since it would be much harder to check for the truth and accuracy. Remember, this was over 120 years ago before television, satellites, and the World Web or Internet. After much discussion, they came up with the unbelievable story that the Chinese government was tearing down the Great Wall of China to show international goodwill and welcome foreign business trade from other nations. The made-up story said that some American engineers were coming to China to bid on the job of helping destroy the Great Wall. Well, remember, this was not true, factual news story. By 11 o'clock Saturday night, these 4 reporters had worked out all the details for these far-out, made-up stories to be published the next morning in each of the 4 different newspapers. They never expected anybody to believe the obviously phony, fake story that really was fake news, but to the reporters' shock, people did believe it. When the news reached the Chinese that the Americans were sending engineers to tear down their Chinese wall, naturally they were extremely offended and angry. One group of Chinese patriots even rioted and attacked, killing hundreds of foreigners. In fact, this is fake stories and hoax made up by 4 news reporters, worsened the international conflict in China known as the Boxer Rebellion. The power of our words can be used for great good or great evil. Even what we think are just small jokes, gossip or white lies can deeply wound, even destroy people. Think a minute. I le tautanga tasi walu I vaiva, sa iaini ali itu sitala se to'ofa na matua puru nau sa ili se tala fau le lo militai au na so. Ili lo minga leo la sa mo le newspaper. O la wali whaini poti nei, ese whale newspaper ngā lua e te tonu le ayu Denver, Colorado. Na whaafu se ila wano lātou whaatastasi le pōla se tona I alu mana I le sa. Ma whai tonu ai, I se tala e te tau no mia le newspaper o le aso. Whai mai le tala maa sani on langa ngana I le aula ia. I le se tala fau se mo I lātou pe a whai wala tala taimi te tau na wha mai ai ngā luenga. O le mena tupu, ua whai le tonu e tusi se tala whatu ai le o se mea moni. Mana tusi le tala fau se mena tupu I lātunu o seina, ma le lātou manatu, e whainga tau na sa ili masu e su e te ngata le moni o sea tala o na e mamao le lātou o tunu. O e manatua o le taimi lea I le silia ma se lau ruas furu tausanga, a o le o mai ni satelite o televise ma le upenga te whailangi po le internet I le lalangi ia wao. O le taunu unga tala noanga nei ali I whai reporti. Na mauwha I sea tala whātu na whawina. E whaapea wa ave e se seina lātou Great Wall, ai te tala le avanoa I te ngata maisi atunu o le lalangi anga I atu, e whaia lātou whaatau inga ma le malo tele. O se whaenga o le talafou, whai mai, o maini ini sinia mai a Amerika ta wofu ni ngā lue ngai seina. E fisosoani le talepe ina I lalo le Great Wall, mana tua mai oe ele o se mea moni le ua tūsia. I le tifurutasi o le pōla stonai, ai mai alona toi whaitau ma whaile ilo ilonga li talafatu o le alo mia le newspaper o la sa. E le ilawa so lātou iloa, o le aieni tangata e talitonu I le atala papelo. Ai te iloa oe na talitonu e tangata li talafatu o le toa wha le tonunga lea. Ina wo o le tala isai na whaapea, u awina atu ini siria mai a Amerika e talepe ina le Great Wall. Na o so le ita o taitai o seina ma whaatu langa lole o swainga. Whai sioti matuli e sea le whaitau se lau tangata Amerika ma isi tangata e le o ni tangata anu moni. Ua whaatele ina le taua, o na o le talafatu ua whaaita loto I le malo seina. Manatua oe, e iei le malo si o le upu ma le laulau whaiva e na te sa veu ina le file mu le vau tangata.
E tu salava po le tātou manantu lava o se tala malie, o ni tala tu la fua ia e te leiloa e le moni. A e mawhai o na avera na tala ma se whaati ngā I loto po o le manua ai o se whirangalo, ma o lona tauru unga e whe vai vai a iai langona. Sina minute o lo teimi e te mawhau ai. Many real-life challenges. Think a Minute offers real hope to everyone who daily faces the pressures and uncertainties of life in this 21st century. It could change everything. From the website www.thinkaminute.com. Talofa o ani se tofale moe nei o lo e whaafonga mai pēli tato wala leo numero tasi le tu e pi e molinu e pia. Ia, se mawhauwhaunga nā o le nei aso, o le nei tai au e tai ala ina I tātou, o le malosi, o le mole me o le upu, malosi o le whaamtalanga. Ia, o lea ua, to e luas fuvalmi ni ute o na tā leo le I tū lai iwa. Ia manatu o lea fwe wamatala atu tātou leina. O le aso lona ono le nei o le maasina o mati. Awa ai, ia. O le aso la le nei. O la e wha manatu ai e le to telefoi na soifua mai ai le aso le nei. O la to waso soifua. Ia po o le aso foi nei o le anniversary o le to tele. O le mea la lea. Ia lo matala atu tātou leina. Wha ngā solo pēr tātou wha asoa. Ia ai matala le laina e te wala au mai ai pe afia wha manuia lo waso soifua I le tae au le nei lunga o le tautua le nei a le si ufonga o Samoa le 2AP. Whatalo whaatu I company lai whaatasi mai le pūlenga ma le uwhenga luenga le supermarketi a mau ma lo lava le soifua le nei tae au ma lo le ngā lulue ma lo fo I le tautua I lo tātou watunu. Whamatio pe o le tā ua mua le Asco Motors ia ma... company umalava lai mafuta mai tautua nei ai mase foi o America Samoa wai mafuta mai lava America Samoa I foi isi fale o loi America Samoa lai leo te tele ai le tātou whaasala launga li va ai Io e sa o le lei lava e whaatalo whātua e foi I America Samoa ia mese foi o manono ma polima ia whapena foi le moto to I lau talo fanito ke lau wai to tele lau foi o le au to I lau Ia, I foi na io anti sene no foi I le auto lau. Pero ma quale lei al fa Samoa? Io mai mala ma foi le tato ngana. Wai to Itali tu san tato ngana. Ia wale foi tai au le vala au mai ia le sunga foi le reforma ia Dr. Lance Eve. Ia le fa pe mai o ia wale vananga lue o I tokelau. I le tele o tau sanga o vai ia si foi la na va enga ta ua tele fa awa wai per tatu so tanga ma le motu I tokelau e ia le wo le pa anga ale 2AP ua failangi fo la ngal tau sangalente ane o le tamana ia sa fiti va venga pe o ia le o le fa aululu ia le motu le o fakaofo le tulanga na o sto ina le sa fiti ile taimia o soifua ia ua maliula sto ina ai le misi lava ia porkalame umai vala au mai lava ia I fo ia sa fiti tato porkalame mea le fatalo fatu ia tokelau talo fani ma lo te soifua ia te outou a tokelau ia ai mai se na kaina lo o mafuta mai tenei tai au ia manuia tenei aso ia va ai pu ali le vai aso ngana li va ai ma tue Kama tau whātu fo ia Terini. Ia le ngata leo e soto se mau o menima a mosa whalupolu. Ia wabena fo ia pule mangafa. Ia ma fruen. Ne mafuta mai lungo le tātou Facebook. Facebook. Ia ma lor so I fua nei tai au. Sa o le pesia. Ale si ali inga waro makua le keimingi. O aso lau lai kiki. Usu lo le pesia le loku le afiafi. Pesia o ingani. Yesu e o lo toto o lo fai upu ngale va ai le va pe ua o fia fai a mio ai o roinga ai me pese e como lo mai ua o fia fai a inga
Mo me se wo se le fai upo le pese wo se nga a te lo la la le ya o la wo ta sa o tu la vai lu mo tu sa pe o la na ta sa nga na I le tu o la ufi fai ainga la mana yo la wo ta Rongo minga o la pese le loku vai mele o kairo o la pese le loku I le ali ala e ma fo ki o la ko kwa esa o te mo tu ale o te pero saluta vala au o ia talo fal vala au talo fa ia sauno mai o ele sauno o tangu ia tonu sauno ai mo moli o walo faanga le ma dia yo kopio aka ni ka au alo la wale ko mo mo la ni ma ia ma tai pean ke vala mai tonu o tano le ya o isole ia ma lo la ma mai le tau ina le nga le o kimwa lo le ya ka ya ma ia ko fa lo wala nga le pese nga vai foi o ke wa ya no pese ma lo ho tai manguian nge ka ya ton tai wala mai ia sai fua ta lo fa oi ia eu to ya lu ese tato wala au ia sa no mai ta lo fa wala au ia sai fua manguian nge ka ya lu afionga ia sai lo fa la wa sa ringo lu fo fonga wa ma ngai ai foi le fa fu nge ka ya ku ngor kia pula la ko alo la o yo nga wel manga sa o le ya la ngol ko ma lo ya nga la ka ya o solo ma se pelu bangir ka ya ia ma lo ale le foi le nga lue ba nga ya la vale lu fa so ke lo ngole o le lo makua nga le nga usua ma ya le pese nga lo makua kongwa nga le nga ngofoi ingi usila I manre ue la ka me ka o moto wi wa nga ke lu sila pia ia nga nga lu ngo fo fa nga wala ka makengi wala ba nga ngisi ya e fo lo ka la si kengi sion kinga ba le la wo ke fa nga lu ya le le wa ku ma si au fa nga ya ngo fo lo mo ku ma fa nga usang ka makengi le ma kauria la e kur fale lo mo ku ma lang ka makengi le la ka le moto o le pasi yang ku wa le ka vale se silir ka mai kiki I lo mo kwen ma fa mai kala ka mai kiki nena what's that kilo ku ngolo mo ku o le taxi oh this is a taxi ya ko e pasi ya ku le ska va fa ya ku kala ka mai kiki nena what's that mai kala le allo mo ku se o le piki apu ya wa ku le ska va ki kilo ku ngole le ka mai kiki nena what's that mai kala lo maku oh this is a pass ai wakulo male lori ke le fo ngale le ave ka vale fo ia le fo nga fa ko lu ave ka fa se siria ko ka mai kiki nena what's that le lo inga lo maku ka pa lang ile lo ang ko se liwo ko lo maku ala ke siri mer ka mai kiki afa mai lo maku se ko fi siri so se le lori marang kolo ai bien tai ala wai malo ia manguia le aso tai pala mai al me ia le lori marang kolo ia talo fa malau Alofa. Ia, so ifo manuia o ele sau noa. Lua fio ngome mat. Ya, wase ngoli ngopo yale. Ni ufonga. Peo le up. Wa. Ya, malole. Karulongolong. Tai. Ni wan yale yang ipelo mali. Ili manga ya fosiato.
Wa pelo mo i fasi e kanga. Ngalua fe kawi male. Ngalua fe kawi male loli malang kolo ai. Na, kai pelo de dinga malang kolo ai un fasi jes. Ya, pa i la loli malang kolo. Ah, betai, manguian ngai kai hau. Ya o lua male. Betai. Ya va perka ko fa nga malo ni yes. Ah, betai. Poi il fonkang. Ya lo pangia de dia. Fonkanga ka ko kai ka. Ia, mali. Ia ka wa ko fa pe o ka ko kai uma wa mo lo po fersa. Ia. Ka pe yo kai uma la ko uma. Ya lo pangia de yo ko. Ah, betai. Ya lo pangia de le. Tanga ye ba puang ngi ya so lu pe ngam Ah, betai. Ai lava, ia manuia nei yaso. Ya. Ia, soifua. Ioi. O le oto es fulu iva minuti ona tale o le iva. Ia, talofa tatou vala au. Ya. Talofa. Ya lo fai. Lu afiona. Ia, ma lor soifua. Maua. Lo fo so ifua manguia ngi kai au fo. Ma ngai ya sa long aku lo po kalame. O so fo le sia kalmo. Tai. Aole. Kala fo nga le nga pa makalama so yo. Ye fai ai nga yo. Atenga umalo ang ko le. Aluanga ola manina lo. Ya. Ola nga sulu potes. Ua o fia fai ava. Manguia. Pa me kai, manguia nge yaso. Ia. Malo foi. Ia, manguia le yaso fa tai mala au mai. Ia. O leo wato se fulu van minuto on tale o leiva man hatu la wanga I mai tato watu no e lunga le awal tele nei tai au ia malo lava fai mali mai. Vai mali mai lo sa ai mai se lava mato pito wai. O kale kele o le omo e kele o le moto we ia ngai le awala sa o ko inga le wala. Ele au nga langi lo fai kolo ai. Ele au nga se lo fai kolo ai nga ka kopi ko. Ai fai mali lo sa lunga le awala la to fo la wa matanga luenga nei tai au. Ia manuia lava fai mali e fo lo waso manuia le fenga iai ma le tautua ina o le tatou watunu. Ia ai o le afa o le iva, ia o le ataliwa tuai foi I le maota o le tate ia mo le whaawawina o tawal manga le fono a hawhai tula fono ia po le fono tanga o tātou tai I le nei tai au ia sa o ilola ia le o le sio anko ngali iwa ai matueng whai lo le kakalo a whai lo le lotu ia kakalo lolonga kali umolonga usu se fai lo kakalo lolonga kali inga makua lu kalo ale li fa mai le tu ai ia lofa fa mangalo ia lo matou tama tu sa fo io na winga ma wale tu sai ma la usila fanga lu wala ia la mo inga ko inga elo aga uma lo ko uma fai u loku ameni fa sanga lo mal ko inga vai lo le ma fau vai ngofo fa le anga u le ku ia vai foi sin kako música kope le tue
Talofa Lava Samoa, it's your international son, Tonya Marciano, aka Samoa. Don't touch that dial, keep it locked here on Radio 2AP, 540 AM, the sounds of Samoa. Ia, o loo e whaafonga mai pēa e le tautua le nei a le siu fonga o Samoa le 2AP i le nei tae ao mātango fie o le aso tofi. Ia o le aso lona ono le nei o le masina o mati lua afe lua sfulma le lima. O le whato a ono ia aso talu ona tātou iai le tātou savalinga o le nei fo i masina li i wa ai. Ia o lo alofangia pea e le atua le savalinga Samoa. A o le matala pea le tātou leina, wato e se fulu tasi minute o na tāle o le iwa. A o le matala pea le tātou leina e te wala au mai ai. Ia moli ne o walo faanga. Ia ma e whaasoa mai fo i le nei vaenga o le tai au. Ele umalo aka ele poka le le wala au mai o le afo. Manu mai lo. Anu malo me fale asiu. Ia na, o le loli malana a toloa. Ia, e se fo ili maali, e se o le whainga o ringei. Whakau kawale se loli lau le lau, whaisanga koloa. Ia e malo le poka maali e le nei tae au, ia a e manatu. Ia ole a whaamanuia atu, ia aso soifua o na le fōlinga mai. Ia ele aia masesi o wala au mai. Whaamanatu ina so na aso soifua ili aso, ia po se... aso whaapitoa fo i le ainga o lo o whaamanatu i le aso ono o le masina o mati. Ia ui lea, ia ele a whaina la lea o le a whai o nai whaamanatu ina lo waso soifua i le aso. Ia momoli atu alo whaanga o le tātou Paul Karame. O isa itali mua atu ala le tātou telefoni lina. Tā alo whalwala au. Ka alofa. Ia, ma alo soifua saunua mai. Ia, ele o lunga lawa o le. O ka ko fa sport ma le ke lo sa mo mai a ma wa fi ma le aka ia pe ia ma ia o le vaila au sili ane nga ia pe le pe nga le lau muli ma mo nga lo ai mo fi ma le aka ia ko vi ia le e ko so wa ku o nga mang ku ko le lo ka so e a wo le fa ia se u po fa ki nga ai oi ma ko le nga oni lava ya sa o lola le upo o umalo mo ku al ko ing alu ko ing o ka lo mo manga sa lo ko ing o le la ba ta ku ko se ka ni sia fanga wala mo fanga pe mai mal ko ing le si o nga fingen la mo ka ngi ke ngi la asa mai ka la mai ka ing o ke le fasia ko fa ku ko mo ke ka asa mai ka la lo nga fingen ora ukala nga fai ala wakangi ya nga fai mai lo malkoi ia ora nga e kere fasia a wala nga kangi ke nga waki nga le loko ya upung fai au me ko fai o se upu fa ki nga le loko laki waki nga ko din ki sa ka le la ba ai ko ki nga ko din ia o fa so ku nga ni ka ya ni se kala fa ki nga malo lava e oi sa le ia manuia tele lava ia le nei tai au ia a fitai fa so mai ia ma lo la ma nei fa so al tato tu nu ai o le aso le nei le aso ono o mati ia sa so i fua mai ai ia le tasi nei o tangata pese a peltania a le British pop singer o Kiki D ile tausanga ya feiva se lau fa fitu o Kiki Dila e yela na pese le ta o le Don't Go Breaking My Heart tu wensu e ane ina pese na Don't Go Breaking My Heart nga ole pese na pi fa tope vo ile le usunga ia ole pese na ale tangata nei o Kiki D tangata Peritania ia ilonga fo i musika o le tausanga ya feiva se lau fa fitu na soifua mai ai ile aso ono le nei ole masina o mati. Ia ole usul tato bese ole whaamanuia ia so soifua o lo tato watu nuu na soifua mai le aso ono le nei ole masina o mati. Ia so mai tonu le au fai pese ale so mai. Ia so e mai lua leo ali. Ia
Manuia toa sofanau. Manuia toa sofanau. Manuia toa sofanau. Fa manuia lea tua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, everybody. Happy birthday to you. A main familia se lua mo aso soifua o tato atunul ne aso hip hip. Hip hip. E a manuia tele lava uto aso soifua. Manuia le ne aso sa moe ngā luenga matiu tele awhianga iai. Tā leiva. Taliu i le wale si whasalau New Zealand mo tala mai nu mamao, ma tala mai le Pasifika le ngana Britania. A whale iwa tali watu le maota o le tate mo le fono o le Parliamene. Tama, wae maia, e watu se whala au. Le ai. Ea, a au mai lana tau singa tama. Le ai. Ea, tama, e tunu pa au mai se mua maoi. Oi kiki o awa konga o le ai, le ai. Aya, ea la tama, le se me ke manga awai. E whale o ke le lunga le lima whanse fulua mo.